आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना हाइरी राज्य असिगी सेंथोक लंबी निंगथीना लेतबा इमुंग लाख मरी मखाइरोमदा मखोइगी सेंथोक लंबी लेहनेनबा थौरांग पाइखतलगनी मणिपुरदा हौजिक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 9,000 मरी हेना कापख्रे लेबास चही 19 मथक लेबा मियोसिंगदा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर सिंगी खुथांगदा कोविड की प्रिकॉशन डोज कापा ngasiदगी हौरे अमसुंग पाकिस्तान की नेशनल असेंबली दा थाजदबगी वोट लौनबदा माइथीबदगी प्रधानमंत्री इमरान खान फम ताखरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना हाइरी राज्य असिगी सेंथोक लंबी निंगथीना लेतबा इमुंग लाख मरी मखाइरोमदा मखोइगी सेंथोक लंबी लेहनेनबा थौरांग पाइखतलगनी इम्फाल ईस्ट जिल्लागी खुंद्रापोमदा पांथोखिबा थौरम अमदा मुख्यमंत्री हाई सेंथोक लंबी लेतबा इमुंगसिंगदगी मियोय अममम खंगतलगा मखोइगी सेल ताननबगी लंबी यातपिननबा राज्य सरकारना लुपा कोटी 100 सेनफम खाकना थमले महांगना हाई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया टूरेल की तौरबा न चिंगबदा लम कोपचिनबा अमदी लबुक न चिंगबदा मरी लेनबा सिंगे अयाबा यावदना बिल्डिंग न चिंगबा साजिलिबा सिंगे मथक्ता अकनबा मियंग चंगबगा लोइनना मदु थिंगनबा थबक पाइखतलगनी राज्य असिगी मरु ओइना इम्फाल शहर की लंबी सिंग मतंग चुनना संगतनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबिनबसु मुख्यमंत्री ने हाइरी मुख्यमंत्री ने हाई तंपा के पुलिस स्टेशन मापनदा कोनबा मफम सिंगदेगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोखिबगुमना लेमहोरिबा चिंगी जिला सिंगदेगी सु मसी लौथोकनबा होनगनी मणिपुरदा हौजिक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 9,000 मरी हेना काखरे मसिग मनुंगदा अहानबा डोज लाख 15,994 हेन यावरी प्रिकॉशन डोज न 63,900 सुपना मापन काखरे राज्य सितंगरांग कोविड की अनाबा मियोय 13 नावा फदुना डिस्चार्ज तौकिबको लोनेना लेना अस्तेगी नावा फरपगी चांगचादा 49.2 ओइरी ngarang nong na covid positive oiba mi ahum thengnaki masigalone na राज्य asigi apunba covid positive oikiba mi gi masing lakh amal lising kuntra tere chamani phuma pansure masig manung da mi lakh amal lising kuntra mari chama pamaru gani pa nava fakhre aduga lising ani chamakunna lekidre hojing manipur da covid ki active case nifuma thoi leiri malingi mapam kya da pangthong na bugo manipur da su christian lining chatpasin na ngasi palm sunday palan tawri धर्म की चटनबी अमदी हराक त्यामबगा लोइना चर्च के पालन थरम पांथोकनरी ngasi asi भगवान राम की मपुक नुमित कमरी लेनेना रामनबी मी पालन थरम सु पांथोकनरी ngasi की निमित असिदा भगवान विष्णु की तरे शुभ सायन ओरिबा भगवान राम पोखी मणिपुर सु रामनबी के पालन थरम पांथोकनरी निमित असिगा मरी लेनेना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मियाम दा याफा पाउजल पीरी मागी पाउजुल दा श्री कोविंद हाई निमित असी भगवान राम की वखलोन सिंह अदुबु नहुनना निंगसिंग अमसुंग मदुबु एखोगी पुंसिदा सिनबगी मरु ओइबा कुमहै अमने महांगना हाई भगवान राम की पुंसिना एखोइदा खांगबा कनबा मिनुंगसी अमदी नुंगसी जानन बगी वखलोन हेंगत हल्ली मागी पाउजुल दा श्री नायडून हाई भगवान राम की पुंसिना एखोइदा अचुंबा अहल लमन सिंह इकाय खुमनब अमदी मियोबगी जातिबु नुंगसीबगी पाउजुल पीरी प्रधानमंत्री निमित असिगा मरी लेनेना ट्विटर थागपा वारोल अमद हाई भगवान श्री राम की थौजालना मिपुम खुदिमकी पुंसीदा नुंगाइबा शांति अमसुंग चाकोपा पुरपो ओरिशनु मणिपुर पुलिस ना चिदिम लंबी की फगाउजो एरिया दा थिबु हुंबकी थबक चथबदा बिष्णुपुर जिला की तोरबुंग बाजार ममंग लेकाइदगी खुलाई पाबे मियो अमंगरांग नुमिदांग फावगत पंगमख्रे मियो अमदी अमंबगी खुदोंग चाबा लौदुना नाथोकन चेनख्रे हाइरी फारबा मियो एसी वहंग पहंग तौबदा कुकी नेशनल आर्मी की मियो हाइना खंगबा ngamle कुलाइगा कोनना फारबा मियो एसी मखाताना वहंग पहंग चथनबगी दमक मोरंग पुलिस स्टेशन दा सिनाख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौजिक नुंथिल पुंग अमदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा गुजरात की जुनाघाटा लेबा उमिया माता लाइशंगी तरामरी शिव फाउंडेशन दी पालन थरम द वांगांगनी मंदिर असि 2009 श्री मोदी ना गुजरात की मुख्यमंत्री ओरिंगैदा संगाखिबनी आजादी का अमृत महोत्सव पालन की थरम की सरुक अमु ओइना पंचायती राज मंत्रालय ने सिंधुना हयिंदगी हौना था असि की तेरा फाबा जन उत्सव पालन पांगथोकनी पंचायत सिंह नौना सेमदोकपगी फिरेप उत्सव हाइबा थीमदा मंत्रालय असिना थरम कयामरम पांगथोकनबा थौरांग तौरी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिंगी खुथांगदा चाको थौरांग की पांदम फंगनबगी थौंग कयासु मसिदा उतकनी
Chegal palan asida sustainable development goal fangnaba honabada panchayat singi thawdangi maru eba amasung miyambu masida yaksun handuna ningthina bab tanbig matangda su utkani thoram asi hayeng New Delhi ki Vigyan Bhavan da hogdokani Akasvani News na competitive examination singi maram da khanen nabagi thoram obvious chegal gi oina sandokle mashi mahiru sing amadi tabak thiriba singna competitive examination singi matangda mapung phana sem sabangam hanabagi pandam da sandokpani thoram asi thang nimit khudingi nimidang pung mapan makhai digi tara fawa FM Gold channel da Hindi lon da sandokle tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini Leba se chahi tera nipang mathak leba miyoi singda private vaccination center singi khutang da covid ki precaution dose ka pangasi degi hore chahi tera nipang surba amadi anishuba dose ka ki ba matungda tha mapan parba miyoi singna precaution dose asi ka pa yargani kudong chaba asi private vaccination center khudimukta fangani Akasvani pawmin hai leba sida hojifa wada health worker frontline worker amasung chahi humpugi mathakta leba miyoi koti ani lakni fu henbada precaution dosing kapkhre Chitrani thoidi ki natara mari fawda leba angang singi chada ni phumunga henbada ahanba dose ki vaccine ka khre sarkar ki vaccination center singda hojik chathariba covid ki ahanba dose amasung anisuba dose aduga chahi humpugi mathak leba miyoi singda healthcare workers sing amasung frontline workers singda precaution dose ka pegi thabaksu hena yangsingna makhata na changsing lagani Maras da Serum Institute ki covid vaccine Covishield amasung Bharat Biotech ki Covaxin ki mamal su chaun hanthare Serum Institute of India ki CEO Adar Panawala na hai company sina private hospital singi oina Covishield vaccine ki mamal dose amada lupa chatuk orambadu hozu pun lupa chanikun manga dhan thare mang hai kendra sarkar ka khanarab matung do warab adu lokhibani kendra na chahi teran pangi mathaki mipum kudimakta precautionary dose kamna na ba warab lokhiba adubusu mang na tagat fa phongdokhi Bharat Biotech ki co-founder amasung joint managing director Susitra Elina hai kendra sarkar ka na khanarba matungda Bharat Biotech na lanai hospital singi oina covid vaccine ko Covaxin gi mamal dose amada lupa lising ama chani pirambadu hozi lupa chani kun manga hanthare Hoji fawda leba sida covid ki vaccine punna dose koti chama marfu manga lakh humputra hena kapre masing manung da hanba dose ta koti marfudra mapan la nifu mapan hena aduga anishuba dose na koti marfu gu humdoi lakh marfu gu nitoi hena yauri precaution dose na koti ani lakh gu mapan hena yauri leba sida hoji covid ki active case lising tara matoi chama kunthra nitoi leiri nava farapagi chana chada marfudra nipan dasmik taruk oiri Hauzi fawda Raja Singh amasung Union Territory Singda COVID ki vaccine dose koti chama marfugu nipan makhai hena pikre Haksal Mantraloy na hai hauzi vaccine dose koti taratret makhai rom sizna dana leiri Thaza davagi vote longla bada maiti badagi Pakistan ki Pradhan Mantri Imran Khan pham takre member chahum nipun toy leba National Assembly da thaza davagi motion adubu sagot pa birodi dose na vote chama humbudra mari fangki National Assembly ki mipam aduge sabapati oikiba PMNN gi aya sahina member cham humudra marina thazadabagi motion adu sogot pagalolina Imran Khan ge mayokda pukhalapa motion adu ayamba member na sagot le haina laukthokhi birodi dosina Imran Khan ge mayokda pukhalaki ba motion adu gi vote ngarang ahing nongyai de lawnakhi volong ba adu da sarkar pai ba Pakistan Tehreek-e-Insaf ki sadasya singdi yaukhide thazadabagi volong na bada maiti ba bigi phamta ba asi leiba adu gi itihas da Imran Khan yan han ba oire Pakran hai leba adugi anoba Pradhan Mantri kanana oigedege haibadu ngashi warep logani Kendra ki Culture Mantri Zekishan Reddy nangarang Lalikala Academy Gallery da humpuntu suba National Exhibition of Arts amasung New Delhi gi Kamani Auditorium da Sangit Nati Academy Awardee Performance Festival hogdokre thorum da Kendra ki Culture Raja Mantri Minakshi Lekhi su saruk yakhe Hogdopagi Tharamda Mantri ani namana Pankiba Singbu Taram Opagalonena humpuntu seba NEA gi catalog su puthoki makoina Lalikala Academy gi anoba website sing su launch toki Tharamdu da wangang bada Sri Redin hai National Exhibition of Arts asi pangthokpagi pandamdi khangalaba museum amasung awardee singi haitoi singthoba kaya adu uthokna nabani Mantri hai varaki kalana hoki bachi kaya ja kaya da artist kaya gi wakhalon thabakta onthokpa ngamhalle aroi bada maroi ba pa amuk hanna Mukhyamatri Nongthombam Biren Singh hairi Raja asigi senthok lambi ningthingna leitaba imung lak mari makhairomda makoi gi senthok lambi lehna naba thorang paikat-lagani Manipur da hoji fawda COVID ki vaccine dose la kuni palising mari hena kapre lebas ja chahi tera nipang matak leba miyosing da private vaccination centers ngi khuthang da COVID ki precaution dose ka pangasi degi hore amasung Pakistan National Assembly da thaja dabagi folong na bada maiti badegi Pradhan Mantri Imran Khan pham takre Paulu Zari